The Republic of Malta is proud to confirm our official recognition of Palestinian statehood. Il-Prim Ministru Robert Abela jirrikonoxxi uffiċjalment f'isem Malta il-Palestina bħala stat waqt 80 Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fi New York li għandha tema maqudin flimkien aħjar 80 sena u aktar għal paċi, id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp. Din id-deċiżjoni storika qed tara lil Malta tingħaqad ma' diversi pajjiżi oħrajn li jemmnu li l-ħolqien tal-Istat Palestinjan għandu jkun pedament għal kisba ta' paċi dejjema fl-Lvant Nofsani. Fid-diskors tiegħu waqt il-konferenza dwar is-soluzzjoni taż-żewġ stati, il-Prim Ministru Malti tenna li l-ġuħ u l-ġlied f'Gaza jrid jispiċċa fl-istess waqt li l-ostaġġi kollha miżmumin wara l-attakk tas-7 Ottubru tal-2023 jinħelsu u għażiet jgħid li minkejja li triq għal paċi jaf tidher waħda diffiċli pajjiżna lest li joffri l-għajnuna meħtieġa biex tingħata lura l-ħajja lil dawk affettwati. Malta adds once again its voice to those demanding an immediate and permanent ceasefire. The fighting must stop now. I am also aware of the opinion that recognizing the state of Palestine somehow amounts to a victory for Hamas. A two-state solution, however, is the worst possible outcome for Hamas. It is not what they want to see. They want to see Israel wiped off the map. Malta and our allies want to see Hamas wiped out. Flimkien ma' Malta kien hemm pajjiżi oħrajn li rrikonoxxew l-Istat Palestinjan fosthom il-Belġju, Franza u l-Lussemburgu, waqt li l-Awstralja, il-Kanada, il-Portugal u r-Renju Unit għamlu dan ftit sigħat qabel. Il-Prim Ministru Robert Abela għamel referenza wkoll għall-għajnuna umanitarja minn Malta, propju bil-konsenja ta' 250 tunnellata tqiegħ biex jitqasmu lill-poplu Palestinjan.